Go ya le ka khamphani ya kabo ya motlakase Eskom, dikarolo tse dingwe tsa diteshi tsa yona tsa go fetla motlakase go etsa Kendal, Duva, Camden le Kusile di phutlame. Go rialo motlakase wo o le go ka gare ga bobolokelo bja diteshi tseo o ya go fela ka pela. Letšatši la lekgono le hlatha letšatši la bone la tšhomišo ya diesel ka bontši ka ditešeng tša go fetla motlakase tša Eskom. The latest figure we received from the General Manager of Peking, R.V. Singh, is 4,700 Rand per megawatt. So that's where we are. And it's close to about 700,000 Rand per unit per hour. So it's a little bit more than the 500 that it used to be. But I'd like to give some other good statistics as well. Now, if you take one of these open cycle gas turbines, at full capacity, it is consuming 14 liters of diesel a second. So by using that, you can calculate what 14 of these, 9 at Ankerlig and 5 at Gerikwa, if all of them are running, what is it costing per hour, Eskom in terms of just burning diesel. And we all agree it's not sustainable and we need to get out of the situation. Eskom e re ka ge theko ya diesel e le godimo, tšhomišo ya diesel go bona e ba bea ka tlase ga seemo se thata sa mašeleng. And based on the historic average price, we would expect that to be around a 3 billion budget in the NERSA decision. Obviously, this excludes where the prices are currently based on the Ukraine and Russian war. But Peter, we're working on a similar rand amount spend to what we will incur this year, around 6 billion rand. And at the end of the day, you are correct, it gets to a point that we only have so much liquidity to meet all our other operation as well as debt service commitments. So there will have to be trade-offs. Eskom e re Legato le LABONE la kgaotšo ya kabo ya motlakase le ya go dumella khamphani go šomiša matla a motlakase a wa bego a boloketšwe nakong ya tšhoganetšo.